Kulungela kulonda uphile kweshukumela pastor wenye channel yakho ile ebhizi ngamaphupho kwesinye isikhathi. Kodwa ke ngiyacela ukuthi inamba isensex ngo9 ka5 ntambama nakhona ungangi WhatsApp. Uyafona iba umuntu ongumlandeli iba umuntu onikelayo kwi-channel yabona. Fona from Monday to Friday kuphela. Monday samajola lo pastor. Cela ukuza uphingwe yelo isemanzini. She was streaming off a leopard that was inside the water. So kungenzeka uphuphe ingwe walking nabo inside the river or walking out of water or getting inside the water. Yabo so ungayiphuphi ihamba emanzini, ungayiphuphi iphume emanzini, ungayiphuphi ingene emanzini, ungayiphuphi ihlele emanzini. Kuyafana lokho. Yabona umandisa uwaka majola sibayajola babejola base babaqamba isibongo bathi nina ngomajola niyajola. Okay bana bajolayo nayo insingayisho number 1 ngokwesintu ke uma ngenze uphuphe ingwe kuupha oluthathwa njengoluhle uma iphuma emanzini ngoba lokho kuveza ukuthi empeleni kungenzeka umuntu okhonjiswa ukuthi ke unalamandla lesiphiwo sikamoya kanye nobizo olukulandelayo lokwelapha oluqhumene nedlozi noma isidalwa nje sasemanzini okuzodingeka ukuthi ulululandeleke lolubizo ngokuhamba kwesikhathi yabona abanye abantu kunjalo kodwa ke asibeke ngendlela ehlukile ngoba sibeke ngendlela ehlukene ukwenza ukuthi umuntu uma enga-understand le yokuqala lezi lesibili yabona 2 ngokwesintu kuyenzeka uma uphupha ingwe kuba upha oluhle uma iphuma emanzini lungaveza ukuthi ngenzeka ukhonjisa ukuthi ngemuva kokulungisa imimoya uzobe sekuthuthuka uphinde uvelele kakhulu ubuyuhlonishwe ngenxa yokuthi umbethwe isidalo sobukhosi basemanzini futhi kunalobu bukhosi basemanzini obukwembethe wena okwenzokuthi ke uma uhamba uyilungisa lento bese umuntu ohlonishwa kakhulu umuntu ovelelayo umuntu othuthukayo asibe kanje futhi ngokwesintu number 3 kwesikhathi ngokwesintu uma uphupha ingwe kuba uphawu ungaba oluhluma isemanzini noma iphume emanzini lokho kusho ukuthi ngenzeka ukhonjisa ukuthi uhamba nomlozi wamanzi lo okwembethe wena omunye umuntu angayithatha ngathi ke wena umbethe umlozi wamanzi ngiyabona njengoba iziveza kanje lengwe isemanzini futhi lo mlozi wakho ilo wamanzi yangithi bahlukene nabalusi yabo kodwa le futhi kakhomba ukuthi lo wamanzi kusengaba ke nomunye unyathi hayi umndawo wamanzi depends ukuthi umuntu yena kuye ifike lento yombono iyamkhombisa akukho wrong konke right because lento le omunye ngafike ichaze ngendlela ehlukile kunalesi ichaze ngayo yabingako omunye ukuthi umndawo wamanzi lo ohamba nawo wena omunye ngathi hayi yini omunye ngoba le mimoya ifika kumuntu nomuntu ithi thina siziveza kanje so komunye uziveza umlozi wamanzi uziveza ngale ndlela le omunye athi hayi mina umndawo wamanzi waziveza kanje omunye athi hayi mina idlozi ethi laziveza kanje yabo konke ko right don't come here and correct me siyabona.